Pelis Kawan Rashapi, Yaka Kod Yara Papura, Ka General Studies Paper 1. Pinking Atiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum Ka MCS, MPS, Bat Kiwe Ki Allied Services. Kat Kum Ka Syllabus, But to my tam, Jong Ke MPSC, Araja R4R. Pila Ban Yo Yeka, Na Kitukan Kod Baro Hashalong. Ka Storyteller London Production kan sa panipay ba ano e kaplim kasi kabalay karteng nga armet na uklajaj haka karwe terik leber arajar arpuar nadu kapor karwe bajem step arbaje saushteng bad henyo baje janmet abiju sinema shilong habapan banaya kane Shillong Press Club hakas gipalay uba Storyteller London ulethu bagajing temu ba penmi ya kane film kalong ban aji harap nagamata gitu kibreu Kiba syam janjar syam lanat. Ulang ba march teng nakabami nakanaka film. Unsambej syakito kibreu kiba kardu bat kiba syam janjar. Kumta nakaliang kaneka kanhun. Kakentui kipajba bakinwan ban ajing karsyan lem. Ya kaneka film banwan pej basakihi dala kijong kikmat. Nakaliang uba Storyteller London. Uletu bakajing temu jong kakerteng nga armet na ukalajaj. Kamut ban kanto sang perjaj benreu. Henry kalong ban ay mensim. Ban tengkai Yala kariti kadestur bat kajilong tenrai jong kikasi. Ya kakana jong kanega film la tauhi da uba Storyteller London. Uba la penbiang ru hak ban shna ban penmi. Mentang ka subjek kami wan hani kadai ban release kadai film. Ka jingmot jong kadai film kadai men's are the swords, women are the shields. Ka jingmot kolong ki kentai ki shilrang kasi kilong ko lam bat ki kentai kasi kilong ka state. Kata kadai ka main theme jong kadai film. Lesi la rapi perkat ka film nga armat na klajat baru ka kin ongani ka film ko ra ya ka jing so ya perje bari Henry M kata kamlong kamdon je de hane ka pen i ya ka jing ra jung ka jing ye ye tli ngi par kasi ka jing ye ye tli shing sistem kumnu bu parau ki tli ya yomen kumnu ki kini ki sim ka jing tli na mata ka yin ka sem pat kumnu bangin ri ya kata ka akor ko porom kariti ka dustur khnang bagajat ban riu ko barit pat jungi kan numja ngai no kani kalong kan nuksa kumta nga kentu ban nga kerpat ya ki perlok borok ki bayo so ya gani jikran junga persang banwan pek ya gani ke film sibun ki message ki ba pin yo na kani ke film kajing temu junga ya gani ke film kam da thau na kam ta ong bangan business Henry kumno bangan pasyat ki jumut je perkat happy ki samla ki badang ki dan san bat ki badang ret bat kumju ya ki balahe bakin yo ban pek ya gani film bakin penrung ya ki jumut je perkat tubi kumno kajing ye bat kajing ye tri don ka bakam kraw pertai like na kajing ye kadai ka spa ba bat kumno bangin ye ya lo ka jong ka jat ka hang ding ong armet klajat hoi kadai ka story spang kawe ka khna puli ka ba armet no ka Henry hanau klajat ni bodrong tenre kamdon kono kajing penram ye no Henry kajat bet ka story kalong kumno bat penek pensa ya kajat beriu ka film ying yiring tangha ki lai chi chakang yiring hapo southwest kazil hapo Shillong bat hatchaboy kani ka film majing sha kong shoot ya kani ngi kasipor ngi lai banai bangin ring de film bat hadu editing ngi kan poi sau banai hajing shang la de release kani ka film na do banai March August nem arjara po re bakalap no ka lockdown ya ka certificate ngi labi na do February na ka CBFC na do February jong nem arjara po ka jinglut jong ni ka film kan poi sha hapo kan riulat te namar bangi le hi na dong sinong ki ter la jong ki i la jong na dong sinong te kumta hapo an rulak ngilot ya kani film ka jingjrong jong film kalong arkenta khatsan minute kani ka film jong ala de la pelabun ngala sina film na du kis nemar jarlai te Henry menshwa bat ni shia play CD nge pen i hapo Angelis nama te hapo biju ngala yo i pen i kum ka film Syabatar kum ka film Dekila kum ka film Mafia ka film Bonito bakum ta ter kila ngalabun ki film bangalasna nakaliang jong ka Storyteller London Production nadu bami ke senam arancar pu'a ngila persang banno senyang syaki brio ki basyam jenjar film London lesi ki basotrat pan TV pan YouTube layu ihi kumno naga Junior Storyteller London kala persang banno senyang bangin yarap ki brio badu bat kani kadai ka project ka bathamai jongi hajong kan ni ka snem arajar apa bangi kwa benang penhe ya kini kumta
Kani ka film ka bangan shna shiteng na gajingmi jo kani ka film ngan sam shaki briu ki basyam janjar shamlano ngam ong bangan sam shaki baduk namar ngang odi baduk Henry shaki basyam janjar shamlano ya kani ngakulan hakmat jong pi ki padba baro ba shiteng na gajingmi jo kani ka film pin sai ihi bangan sam shaki briu ki basyam janjar shamlano shaki briu jongi ki basyam jinge namar kat balik ka basyam ngai kendu ki khasi jongi ki syam janjar shamlano hakaduk hakastom haganjar Kamtam kum hakani ka puat jong pandemic duna ka belagas ni duna ka kam gajam ngai kendu shibun ki bawani kendu inga terai kita ki ege porkhat ngadon ka mensim ie jat benriu jonga kala drung nadu pot bangan angkana Henry ngamla le Henry kat nang mi isgi nga persang ban le ke ege ka babatam tinga kentu banga kerpat ye pi baro kiba yap ye pi baro kiba yo su ibat yo sngo ya kani ko bor ba pilwan pet ya kani ka film ngar man na khlajat ka ba pen i hapo bijus nama nadu la shay kasni khatwei baje 8 baje sausteng bat nyo baje